laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وصلى الله على سيدنا محمد العمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. القائل في حديثه أو القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد يا عباد الله أحييكم بتحية الإسلام، تحية أوله سلام وأوسطه رحمة وآخره بركة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray musidɓe julɓe, ɓaawen yettude allahu subhanahu wa ta'ala on tawɗo arsiki en ko ɓe sifani en ɗo joni, ɗum woni suɓeede tawne e sifa ɗiɗo jondeji. ɗum ɗo ko dokkal ngal allahu subhanahu wa ta'ala okki en. haray hiɗen weltanomo, hiɗen jarnamo e tawnugol en e sifa ɗiɗo jondeji. ko waɗi watta en sikku ɓe arali ɗo ɓen kadi no fowti, ɓe arali ɗo ɓen kadi fowtaki, ɓen sano sonji ɓuri en. ko waɗi hawnaki woɓɓe ka jooɗori wo fewdo ɗo haray no ɓoylo tun, no dampita ka salon mum kañum tun, no ndaara ko ayɓe Allah dogata e terenji. en wiyali ɓe fof kono ɓurɓe ɗuɗude wona ɓe moɓede ndaare ɓen. haray ɗen andi ko honɗum woni ko ɓe ndarata. wala enen si tawi Allah suɓike en, o suuti en e ɗiɗo fof, tawi ko sifa ɗi jondeji ɗo woni ko addata en o tawna, haray ɗen wettano o Allahjo, hiɗen yetta o Allahjo subhanahu wa ta'ala. refti duwani ɗen nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, o nuliraɗo sabu yurmede wonande tagore nden. sindo hara oɗo nelaɗo nulanoka e meɗen, hande mo kala e men no rewa Allah no faalira, no huccira no faalira, no gerda no faalira. kono Allah subhanahu wa ta'ala nuli oɗo nelaɗo e meɗen fi hayo aru o fewna en e laawol gotol, tawa en fof ko ngol ɗon woni ko jokketen ha hewtoyen ka Allah subhanahu wa ta'ala. yo Allah waɗu en hewtuɓe ton, hara ko en daɗuɓe, ko en danduɓe, hara ko naɓorɗen konko ko kanko Allah o faala. haray si ɗum feƴƴi, mi hiwrike on hiwrango islam, hiwrango yimɓe aljanna ɓen ka nder aljanna, hiwrango tawgo aranum muɗum on ko kisal, hakkunde on ko yurmede, sakkitorun ɗum ko barke. haray mi hiwrike on ngoɗo hiwrango. haray si ɗum feƴƴi, hande hiɓe immini en ɗo fi yewtugol fi tuububuye. ɓurno handude e yewtugol ɗum ɗo ko ceernoɓe meɗen towuɓe gandal, tawɓe waway suɓidirangol en ɗum ɗo ha heɓen ko ɓuri famade e muɗum. kono ɓayti haray ko enen woni koɓe nuli, haray hiɗen fuɗɗade jonniten ceernoɓe ɓen, wano noon haray ɓe jokkitano en yewtere nde. haray filliɗon wi ko wiyete tuububuye, ɗum ko konngol moolanangol non. ko wiyete tuububuye, ɗum ko konngol moolanangol. o wi si konngol non woni moolanangol, haray ko mangol waɗane sartiji, ko mangol waɗane laawi. ko wiyete tuububuye, ɗum wa'ali wano yimɓe buy sikkiri wiwgol tun tuubi ka hunduko, yiltito deppito e hoore bakkatuji ɗi wonno e waɗude ɗin. o wi haray wona ɗum ɗo wiyete tuububuye. ko wiyete tuububuye ko waɗɗi ɗum kala banu adama wonɗo ka hoore leydi ɗo. o woni julɗo, o woni keefeero, o woni danejo, o woni ɓalejo, o woni sonnajo, o woni duhiɗo. ɗum ɗo ko waɗɗi ɗum kala wonɗo ka hoore leydi ɗo, banu adama tagaɗo adda ka hoore leydi ɗo. dalil men e ɗum nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ɓe maaki e hadis mo Anas
filli radiyallahu anhu o wi anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala kullu ibnu adama khata'un wa ghayru lkhatta'ina attawwabuna o wi kala banu adama ko waɗojum bakkat kala banu adama ko waɗojum bakkat si yimɓe ɓen fof woni waɗoɓe bakkatu haray tuubugo rutto on hino farli yimɓe ɓen fop no gasa haqqille landito haynelaaɗo tippude e hadis mo nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam maaki kañum e ayeje alqur'ana no hollira en haynelaaɗo ko waɗi alqur'ana wi inna fatahana laka fatahan mubina liyawfira laka allahu ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhkhar hollinalaaɗo kadi heɓi ko ɓe accana par ce que ɗon ko fii bakkatu woni ko wowla en anda noon ko honɗi ko mawnuɗi ko togosi ko honno woniri kono nelaaɗo accanama bakkatu sen daari annabaɓe beruɓe lintaɓe ɓen ka alqur'ana fof mo kala maɓɓe no woodi ka yaade allah ha o wi allah accanan fuɗɗude baba adama hiɗen andi tuma nde ɓe nafino leggal ngal ka aljanna ɗum woni allah seytinani ɓe iɗon andi ɓe torino allah yo allah accanɓe allah jaɓi accani ɓe hikkiɗon hikkiɗo e maɓɓe on annabi nuh en andi nde o felno allah e yoolagol ɓiɗɗo makko on allah wi'i mo nuhu wata a landolan konko a ala gandal e muɗum hiɗen andi kanka do torino allah yo allah accanmo iwen ɗon are muusa e haa kaɓe hatti gooto kala no woodi ko feƴƴindini e allah on tigi yeeɓa juuɗe ɗen o fewta allah o wiya allah accana si ɓeeɗo fof bonniɓe wi yo allah accanɓe haray enen hedditiɓe ɓen kadi en andi ko en bonnoɓe yo allah wawnu en landagol mo kanko allah fi yo accan en allah subhanahu wa ta'ala o daali o wi qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim oɗo aya hino weltina en moƴƴa e oɗo aya allah noddi jiyaɓe makko ɓen fop ɗo wi'ali ya ayyuha alladhina amanu o wi ya ibadiya alladhina asrafu onon yo jiyaɓe am fantimɓe e dow wonkiji moɗon ɗin wota on taƴo e yurmede allah nden allah dey ko yafotoɗo bakkatuji ɗin fop majji firoɓe wi oɗo aya ko e hoore ɓurashankoɓe ɓen woni ko o jippi nde ɓe yawnoɓe nangodiri e nelaɗo e hareji ɗuɗuɗi no andirɗen ɓe waɗi julɓe ɗuɗuɓe ha noon ɓa fatuhu makka on udditi tawi julɓe ɓen fooli buy e maɓɓe ɓitti e wonkiji muɗum ɗin fota ko honno noon ɓe gerdata joni ɓe wari julɓe ala ko ɓe gerali hewti noon nde ɓe tubata on tuma allah jippini oɗo aya o wi wata ɓe taƴo e yurmede allah nden allah ko o yafotoɗo junubaji ɗin fof woɓɓe wi o ko Khalid bun Walid e nanditoɓe e ɓen ɗon ɓen andi Khalid no tawano e guerre on Uhud tampinnoɗo julɓe ɓen moƴƴa ko waɗi ko planji makko yarano ha julɓe ɓen foola kono eɗen andi o yiltitino kadi o tuubi o rutti kadina allah o walliti kadi julɓe ɓen ha nelaɗo rekonisimo wonde manna o woni julɗo o woni kaafa e nder kaafaje ɗen donc haray oɗo aya no hollira en goɗɗo bakkatuji makko koɗi ɗuuɗi wo koɗi ɗuuɗi si o tuubi o ruttike e allahu subhanahu wa ta'ala mbelajo allahu subhanahu wa ta'ala yaafomo yo allah arsiku en tuubugo rutto e makko qala ta'ala allah to ɗon daali wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun kala dey ɓe tuubali ɓen haray ko ɓen ɗo woni toñuɓe ɓe si on tigi noon bonni o tuubi allah accanaymo kono si on tigi horonnike deppitike ɗon yawitike bonnere muɗum nde bonni nden salike allah daali haray on ɗon ko ɓen woni toñoɓe ɓe oɗo tuubu wiye allah subhanahu wa ta'ala yamiri en ɗum e ayeje alqur'ana qala ta'ala allah to ɗon daali ya ayyuha alladhina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha
asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al anhar. Allah subhanahu wa ta'ala ɗo ko gomɗinɓe ɓen o noddi. On andi nokkugo wiya ya ayyuhalladhina amanu aminu. Onon yo gomɗinɓe gomɗine. Ɗum no wawi arde e haqqille goɗɗo ko honno gomɗinɗo gomɗinirta. O kadi Allah subhanahu wa ta'ala o daali he ko onon yo gomɗinɓe tuube ruttoɗon e Allah. Tuubu ay fi'il amr. Ɗum ɗo Allah yamir en. Holliri en oɗo tuububuye ko wajibi e dow meɗen no waɗɗi en yo en tuubu. Ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala on o yamiri en yo en tuubu. Tuububuye hombo wi tuububuye laaɓuɗo. Ɗo non kadi ceernoɓe ɓen darti ɗo ɓe poɗodiri. Wano Ibnu Abbas kanko wi ko honɗum woni ɗo tuububuye laaɓuɗo sappaɗo ɗo on ko ya tuubu tawa a ruttitotako e bakka ton few. O wi ko ɗum woni tuububuye laaɓuɗo on tawa a ɓorike e muɗum en wowlay dalilaji ɗin en wowlay sartiji ɗin ko honɗi woni sartiji tuububuye ɗin e nder yewtere meɗen nden inchallah. O wi hawnaki joomi moɗon o hoɓɓitana on goopi moɗon ɗin ha o gayna o accana on o yitto kadi o naada on aljanna. E ɗin aljannaji tawɗino ila e ley majji canɗi. Oɗo aya no hollira en haray koye yamiraɓe tuubugol ngol yo Allah waɗu en tuuboɓe. E hadis gonelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki e hadis mo oɗo al-akhirra bun yasir al-mazni radiyallahu anhu qala wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah o maki ya ayyuha alladhina amanu tubu ila allahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Ay Allah subhanahu wa ta'ala on yamiri en ha gasi en tuubu. Nelaɗo on kadi sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe noddi kamɓe saɓe maki ya ayyuhan nas ko ono yo yimɓe ɓen fop imma ko tuubowo keferu muɗum naata e islam imma ko tuubowo boneji muɗum accita wonta gollowo ko moƴƴi kono nelaɗo noddi yimɓe ɓen fof ɓe wi he kono yo yimɓe tuubo e ruttoɗon e Allah insinano ɗon mo kadi ɓe maki min deymiɗo tuuba rutto e Allah ko ɓuri laabi temedere ma ɗulle laabi temedere e nder ñallal ngal. Rawahul Muslim hadis on no ka sahihul Muslim wa qala hadisun hasanun sahih wi'ama oɗo hadis ko hadis moƴƴo ko o selluɗo kadi. Hadis kanno ɗo juutuɗo mo en arata e makko o fow sabu raɓɓuɗugol meɗen tan on kono en sifoto qissa ko woni e hadis on kon fi andingol en goɗɗo bonnere makko nden ko nde ɗuuɗi wo ko nde ɗuuɗi si on tigi fewti Allah subhanahu wa ta'ala o torike mo yaafuye mbela jo Allah subhanahu wa ta'ala yaafotomo. Wa an abi Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhu o wi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala kana في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا أي فسأل عن أعلم أهل الأرض فضل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا. Neɗɗo gooto wonno warɗo yimɓe 99 o landi ɓurɗo andude e leydi ndin honto woni o yaha o lando on ko honno o gerdata o tindina ɗon fi neɗɗo rewowo. En andi goɗɗo no wawi tinnade o rewa Allah kono hara gandal makko ngal no hakindi ko ɗum waɗi si ɓe wi ɗo neɗɗo rewowo oɗo o ari o tawi o karamokojo o landimo o wi min nde mi wari yimɓe 99 taw sino wodani lan tuubugol ceerno on wi tuubugol alanama an ko a jeyaɗo e yimɓe yiite ko ɗum woni wuggo kadi yalta iwaka an ɗo
o sorti kafa makko kan o wari on ɗon kadi timmi yimɓe temedere. Kono ha joni tawi Allah subhanahu wa ta'ala no muuyanimo ko o feewowo o yiltiti kadi ka raɓɓinɗingol o landi o wi tindinelan ka neɗɗo ɓurɗo andude on woni e ndiɗo leydi on tuma ɓe tindinimo ala alimin e dow gando. Joni nane ɓe wi rahib, joni ɓe wi alim. Ɓe tindinimo e dow gando. O immi o ari ka oɗo gando o wi min nde mi wari wonkiji temedere. En andinani hari ko 99 joni o ari o wi mi wari wonkiji temedere. Est ce que no wodani lan tubugol? Karamo kojo wimo ko honɗum tonguma hakkunde ma e tubugol ngol. Tuubu kisa ruttoɗa. Sa tuubi a ruttike iwa kadi e ndin leydi ndi wonɗa e mum few parce que ndin ɗon ko leydi yimɓe bomɓe woni e ndin leydi. Donc haray oɗo hadis kadi no hollira en goɗɗo si tawi ko yo feewu a sertay e bomɓe ɓe. Kono an hiɗa feewi kala ka bonɗo woni ko onon mardi affaire an a wujjata kala ka goɗɗo wujji ko an o yeyata ko an o halfinta ko onon naɓiɗi haray kara han peewal ma ngal wonata peewal ɗaɓɓangal ngal. Ko ɗum woni karamo ko jon o tindinimo o wi yaltu e ndiɗo leydi ma few yaha e leydi kaariri yimɓe moƴƴuɓe no ton yaha wonda e ɓen ton wonta torre wowo mbela jo Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓane. E oɗo hadis kan no faamina en tububuye nennatake. Oɗo neɗɗo o immi o nangi laawol ngo yawgol e gonɗon hoɗo o ari ha hakkunde malakal maut fotti e makko ɗon ɗum woni Ajarail o warimo. ɓay woni o warimo malaikaji yurmede ɗin e malaikaji dundarankeji ɗin fotti e makko ɓe pooɗodirmo. Malaikaji yurmede ɗin wi oɗo de ko neɗɗo amen ni o ko tuubuɗo laɓɓini pos maayi ɗo haray ko minen jeyi o. ɓeeɗa wi ko minen kadi jeyi o ɗo parce que o meeɗali waɗande Allah ko moƴƴi gila o tagako ko boni tun o woni wadde. On to maɓe nangi pooɗodirgol fure on ka raɓɓinɗingol Allah nuli malaikajo on ari suurini suura neɗɗo ko ɗum woni o wonti mbaadi neɗɗo o ari o tawi ɓe hiɓe pooɗodira. On tuma ɓe landi oɗo yo o ñawanɓe. E riwayaji goo ɓe wi ɓay ɓe fuɗɗi mesirde leydi ndin. On tuma Allahu on wahayni e leydi ndin ndi telen kandi ka o iwri ton yo ndi pottodir fi yo distance on yaaju ndi telen ka o fewri ton yo ndi ɓattodir fi yo distance on fanɗu fi si ɓe mesiri hara ko malaikatu rahmanu on hendotomo. Enen fof natuɗo yiite wo harayna ɗum Allah faala. Allah ene laaɗo no faalana en foppo aljanna ko ɗum woni so tindini en laawol ka rewete ɗon ɓay noon o tindini en Allah yo newnan en kadi waawe rewgol ɗon. On tuma ɓe mesiri e hadis on ɓe wi ka o sutino yahugol ton tawi no ɓuri ɓattorde ko fotata e cuɓal. woɓɓe wi sogonal. On tuma malaikaji yurmede ɗin ƴettimo ɗi naɓimo ka aljanna. Neɗɗo noon warɗo yimɓe temedere mo juulanaali Allah mo waɗaali ko moƴƴi hay hunde kono ɓa tun o tuubi o laɓɓini poska wonki makko o ƴettitama e hoore ɗum ɗon Allahu subhanahu wa ta'ala accanimo ko o bonni kon. Donc ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala daale aya mo janguɗen on naane ko onon yo jiyaɓe fantimɓe bonki e hoore wonkiji moɗon ɗin wota on taƴo e yurmede Allah nden Allah de ko o yaajuɗo yurmede. Fillama kadi e hadis kanelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam maki immorde e Aba Hurayra yo yurmede Allah woni e makko o wi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala yadhaku llahu subhanahu wa ta'ala ila rajulayni yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-janna. Nelaɗo maki Allah subhanahu wa ta'ala jali yimɓe ɗiɗo maale o weltani ke yimɓe ɗiɗo warɗo e waraɗo. Warɗo on naati aljanna, waraɗo on kadi naati aljanna. ko honno ɗum ɗo woniri. Goɗɗo ari tawi ke pas wari goɗɗo, waraɗo on naati aljanna kono warɗo on kadi naati aljanna. sen faala ƴetten wi'en Khalid ibnul Walid on o wari buyi naatuɓe aljanna.
parce que o liɓi yimɓe buy ka jihadiji ɓen ko ɓe yanɓe sahid ko aljanna wodani kanko haalde o yiltiti o silmi o naati ka l'islamu kanko kadi o haɓɓi ha o maayi e nder l'islamu on kanko kadi o naatoye aljanna warɗo on wo waraɗo on ɓe ɗiɗo noon ɓe naati aljanna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki allah jali ɓe ɗo ɗiɗo maale o weltanike ɓe ɗo ɗiɗo o wi e oɗo hadis kadi no ɓeyda en tentinande toujours goɗɗo dow kala ko o woni e wadde kon hinayo o taƴo enen kadi hinayo en taƴanomo sen yi goɗɗo no waɗude ɗo ko boni koyo en noddumo yewtenmo du'anoɗenmo jeejemmo ko waɗi lannode makko nden en anda wata ɗum ɗon noon puusu en e waɗugol ko boni ko waɗi en anda ko saahi hombo mayde nden arata en yi ay ley gaasi ko tuma goɗɗo faala tuubude wo o tuubata walla si tawi no woodi ka eɓɓa ka happa fewndo ka neɗɗo on duwa tuubude o wi sartiji tuububuye ɗin surutu tawba as-sadiqa sartiji tuububuye gonguɗo on ko ɗin ɗon woni ɗen arande joni en andi en wi'ino naane hunde si tawi ko importarde hunde si tawi ko teddunde ko tiiɗinande fi muɗum haray mande heɓa sartiji mande heɓa laawi e nder sartiji ɗin enen en ƴettuɗo tun ɗi jeego o e riwayaji goo ko ɗi tati ɓe waɗi ɓe watta gooto e riwayaji goo ɓe waɗa ɗi jowi e riwayaji goo ɓe waɗi ha jeɗɗi kono enen riwaya mo ƴettuɗen on aray sartiji ɗin ko ɗi jeego heɗitoɗen ɗiɗo fota si ɗiɗo si ɗi timmi haray tuububuye neɗɗo on o timmi si tawi ɗiɗo ɗi timmali haray ha joni tuububuye neɗɗo on no heddi haray koyo wakkilo kadi o wi awalan ara nun ɗum al ihlas lillahi ta'ala koyo taw on tigi ko fi allah woni ko o tuubiri hina yaroyaynoɗo beere tawa joni o acci heɓude ko o yarira beere o accitira sabu ɗum ɗon walla yaraynoɗo beere ha tawa o ñawi e muɗum dofterɓe ɓe yeetomo si a accitali de ɗum ɗo haray a maaye o accitira sabu ɗum ɗon walla fiimowo e ko nanditata e ɗum ɗon ara nun ɗum taw koyo taw ko lillahi ko fi allah woni ko on tigi tuubiri o wi dalil meɗen e tawde tuububuye koyo wonu fi allah qala allahu subhanahu wa taala allah to ɗon daali illa alladhina tabu wa aslahu wa atasimu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma almuminin allah subhanahu wa taala ɗo ko boneji buy o linti ha hewtuɗen ɗo aya on en ƴettumo tumber ko haton jinɗen e muɗum kon e nde yewtere ɗo o wi si wona ɓen tuubuɓe ɓe tuubi ha ɓe gayni ɓe laɓɓini kadi tuububuye maɓɓe on ta ko fi allah woni ko ɓe tuubiri ɓe jogiti kadi ɓoggol allah ngol ɓe laɓɓini diina maɓɓe kam pos allah daali fa ulaika ma almuminin ɓeɗo de ɓe wondoyay e yimɓe gomɗinɓe ɓe yo allah subhanahu wa taala waɗu en e maɓɓe o wi saniyan ɗiɗa ɓunɗum al iqla'i anil ma'asiya ɓoragol e geddi ɗi woni e muɗum ndi hinayo taw ko yarowo beere o tuubi kono mo yarde beere ha joni ko fiimowo o tuubi kono mo fiimude ha joni ko ñowowo yimɓe o tuubi kono mo ñowude ha joni ko wujjaynoɗo o tuubi kono mo wujjude ha joni haray wona on tuububiyeɗo woni ko ɗaɓɓa toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko ɓoragol e bakkatu mo woni on e muɗum few iwa e makko tawa si on tigi tuuba dalil men e ɗum qala allah subhanahu wa taala allah to ɗon daali innama tawbatu ala llahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu llahu alayhim wa kana allahu aliman hakima allah subhanahu wa taala daali inna harfu tawkidin wa nasb harfu tentinɗo fellintinowo inna en qadi en anna e ko nanditata e ɗiɗo fof kadi ari wo ko pelletti ɗi firete allah daali pelletti ko hombo woodani jaɓanede tuububuye ko ɓemɓe no golla bonnere e nder majjere reftiɓe tuuba kadi ka ɓatti hara ɓe nennaali ɓe iwa e bakkatu on kisan
o wi ko ɓeɗo Allah jaɓanoyta tububuye ko waɗi Allah ko o gando ko golle ten kon fop ko ñeñuɗo kadi e golle makko ɗen. wa qala taala allahu to ɗon dali wa laysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al-ana wala alladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adhaban alima. o wi tububuye wodanali ɓen golloɓe bone ha mayde ara tawa ɓe e muɗum ɓe wi'a joni noon mi tuubi. sifa ko firawna heɓuno kon en andi firawna o watno bandiyagal molanangal o yehi ha o wi ko kanko woni Allah towuɗo on. ɓayti woni o raɗi ka annam Musa e yimɓe annam Musa ɓen ha ɓe hewti ka caangol o loƴama en andi ka nder ndiyal ley ton o wiwno joni noon mi gomɗini on mo Musa e Haruna gomɗinno kono tawsi nafuno mo gomɗinal makko ngal nafaali mo ko waɗi ko tubutul ana joni noon mi tuubi. joni noon ko hende tuma mayde nden arata ko saa'i hombo mayde nden arata ko honno nde ardata en anda donc sellanta en kamaro den e bakkatu préparo ɗen fi tuuboygol ɗin ɗon bakkatuji tawa en ala attestation ka Allah ko ha saa'i hombo wuureten kono ko wiyete mayde sino jantede wallahi mo kala hara no pottintini ɗum e hoore muɗum no wawi wasita kañum no woɗɗondiri e ɗum siwa arangol on tigi kono heewi ka naneten o yawno lootagol ko ton o yani heewi ka naneten hari mo suude balon ko ɗon o yani o maayi heewi ka naneten ka hiwrondirten ɗo ɓenna kamɓe julnuno futuro on kamɓe julnuno geeƴe ɗen ɓe naati ɓe maayi holli mayde nden nde riggotako haray yo Allah newnan en ɓoroɗen kala junubaji ko wonɗen e muɗum tandi keehiɗen mari tan e muɗum. o wi tububuye wonali kadi ɓen golloɓe ko boni ha ɓe maaya hara ko ɓe heferɓe. Allah wi o marani ɓeɗo dey lette musuɗe. o andi tumago Allah no wiya inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ɗum no foti moƴƴa kono tumago kadi mo wiya inna allaha shadidul iqab Allah dey ko tiɗuɗo letta. donc na yon tigi ndaaru tun yurmede Allah nden koyo ndaaru kadi kambaji Allah ɗin ko honto woni o ɓannidira o anda ko honno o kerdata. kefeero kala wuuruɗo e keferu o golli e keferu ha o maayi e keferu on o naatoya yiide ala ko miijitoɗe ɗen hay hunde ko kamɓe le waɗi ɗum ɗa ko kamɓe waɗi ɗum ɗa kamɓe wallitori ɗum ɗa ɗum ala ton. Allah daali wal asri innal insana lafi husr o wondiri alansara ko sas bobo maki ɗo kon nane Allah kanko ko tagi kon o wondirta o wi o wondiri alansara pellet yimɓe ɓen fopp koye perdi woni o wi illa alladhina amanu wa amilu salihati si wona ɓen gomɗinɓe ha ɓe gayni ɓe yiltitiɓe golli ko moƴƴi. goɗɗo kala golle makko ko ɗe laba si tawi o silmali tawo o gomɗinali tawo ko imanu julɗo lo'i wo ko imanu julɗo lo'i wota on tigi miijano on ɗon natal aljanna so maayi e konko o woni ɗo golle makko ɗen ko ɗe laba o. wota en wonu julɓe ɓe taskota ko alqur'ana wota en wonu julɓe ɓe imanu mum timma no tawa e aqida to ahlus sunna wal jamaa jaɓugol suga ɗiɗo piiji jaɓugol ko wirni. o wi toɓɓere tataɓere nden ko annadamu ala ma salafa min adhunubi wal maasi ko ninsugol ha hula joota e ko on tigi feƴƴini kon e bakkatu tawa on tigi no huli no maapi e hoore ko iwi e muɗum kon o desidi o ruttotako e muɗum tawa mo huli kadi himo maapi moƴƴa hara natuma on tigi anditi bone mo waɗuno wo on tigi welto hara no miiji kadi tuma heɓi tan huwo yiltoto e kañum bone on kadi haray ɗum noon tububuye on tigi on o wonali tububuye. o wi rabi annaya ɓunɗum al adamu ala adamil awdati ko fellitugol ka ɓernde tanki miɗo wuuri mi ruttotako e o bakkatu
no gasa on tigi ruttodoya e makko par erreur pal faljere ɗon karamo ko ɓe ɓen hiɓe yeddondir woɓɓe wi'i si on tigi ruttike e bone on haray hande kadi tububuye kadi complet waɗɗike mo haray ha joni piiji ɗin ɗi arti woɓɓe wi o so tuubi o laɓɓini haysi o yiltitike e bone on no tawa e yewtude nde yewtere Ibnu Abbas o wi haysi o yiltitike e bone on haray ko woni no waɗɗimo tuububuye keso kono ko golluno kon ha tuububuye makko arano mo tuubi on o laɓɓini poy haray Allah yafanike mo ɗum ɗon ko waɗi Allah meeɗa haldi ɗe ɗo firta haray ko tuububuye keso tun haray hande kadi no waɗɗimo ko ɗum ɗo woni toɓɓere naya ɓernde o wi toɓɓere joyaɓere nden raddul madhalimi ila ahaliha ko ɗo noon woni probléme ɓurɗo mawnude en e toɓɓe ɗen fof toɓɓe tububuye ɗe wonɗe yewtude ɗo ɗen ko jonnitugol ko jonnitugol ko on tigi tooñi neɗɗo on kon jonnitama ko tooñuɗama kon sa wujjumo natta sa ñowmo yaha ha hewta yettoɗamo min de mi ño'ima mi waɗima hunde kaari haray mi torike ma yaafolan o yettoma o yaafike no woodi ton noon goɗɗi goo ɗi ceernoɓe ɓen wi haray ɗum ɗon dey wawata sellude ka neɗɗo yaha tawoya neɗɗo wiya par exemple de haray a accanaylan har miɗo jatodire ɓeyguma si wonki iwi ɗon haray on tigi no tawa e ko ittikin wonki ɗon ɓe heɓani on ɗon solution honɗum ɗuɗɗingol moƴƴereji ɗi moƴƴa fiyo heɓo ka ittoye on ɗon o jonnite en aray e muɗum en yiyay mo hewtide e haqqe hun goɗɗo la hara ko honno kun gerdete wallahi sen taskike nden yewtere ɗon moƴƴa en foppu en geray hara en maydali e kun goɗɗo hay ɓenguli men ɗin hay ɓiɓɓe meɗen ɓen en yiyay ka yewtere ga inchallah o wi an abi hurairata radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wonde ne laaɗo allah on maaki man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu alyawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun ay in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ay ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alayhi nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on laatiɗo no tooñi goɗɗo ka adna ɗo no kum fotata wo gerude jonnitama kum haynde la hara hewtoyeede tawata ka tawata ton mbuuɗi ala kaalise ala goɗɗum ngo ala ton si wona golle moƴƴe ɗe golluɗa naɓorɗa ɗen ƴette ka golle ma moƴƴe o jonne ƴette ka golle ma moƴƴe o jonne haa si tawi lanni bonɗi makko ɗin ƴette rondeɗa ƴetteɗa bugoyeɗa ka yiite hoore ko julnoɗa horuɗa fof hadis goto no ara ɗo firta o hadis ɗo kadi no gasa ko ɗon darneten yewtere men nden ko waɗi ɓe maaki tan on lanni o wi fi lhadisi nabawi assarifa an abi hurairata radiallahu anhu أو أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي أي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد ستم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فانيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فترحت عليه ثم ترح في النار الله أكبر نلادو الله ñande goy ɓe jooɗoɗuno e sahabaɓe ɓen ko waɗi ɓe yewtidayno e sahabaɓe ɓen wallahi ceernoɓe ɓen no duwa yewtidude e hedditiɓe ɓen no duwa fijidude e maɓɓe no duwa jalidude e maɓɓe waajoroɓe e nder fijindaru maɓɓe ndun ceernoɓe ɓen duwaka wonde hownitiɓe ɓe duwaka wonde dundarankoɓe huccuɓe tun heferɗiɗi fof kañum jokki haaju mum hinani ceernoɓe ɓen duwa wonde
nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe landi sahabaɓe ɓen ɓe wi hiɗon andi ko hombo woni perduɗo sifa enen ɗo ni hande so ɓe landi ken ɗo ɓiɗɗo mo waɗaka barki ko on mo heɓali suuduya taya on mo darnadi simanteri on mo soodali lambanji en wiyay o ɗo barki kinduɗa kono tawɗo heɓi e ɗiɗo fof hay goto suusata wigol on ɗon o ala barki kamɓe kadi ɓe jaabi nelaaɗo ɓe wi nelaaɗo ko woni de perduɗo on ko on mo tawata mara mbuuɗi mala kalse mara hay hunde nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wona on woni perduɗo ko on hewtuɗo laahara janngo himo juuluno buy himo hooruno buy himo ittuno zakka buy kono himo piyi buy himo wujji buy himo yenni buy himo ño'i buy himo njaatani buy o ara o daro ɓeeɗo foppuɓe ara ɓe daro kaalise ala ton hay gooto ko jonnite wallahi musidɓe wattanen haqqil haqqeji yimɓe ɓen jonniten ɓe ɗi on tuma ƴette ka moƴƴi makko jonne oɗa ƴette ka moƴƴi makko jonne oɗa ƴette ka moƴƴi makko jonne oɗa ha moƴƴi makko ɗi lannatawa ha joni himo duwa yimɓe ɓe on tuma bakkatuji maɓɓe ɗin ƴette o ronde o ƴette o bugoye ka nder yiite yo allah subhanahu wa ta'ala dandu en hiɗen duwo pular hiɗen duwa yurnitade sugaɗen pule ɓe inna yo allah dandu en sikkude gayni hara gaynali ɗum ko goonga yo allah dandu en wonugol ka hoore leydi ɗo tawa rewi ha fof seedi tani ke on tigi kaari rewi allah kaari ko moƴƴo on ñobboye janngo o buge ka yiite ɓe o kontayno ɓen ko bomɓe tawa ko moƴƴi on ɓen ɗon moƴƴi makko ɗin ɓen ɗo yarata aljanna yo allah subhanahu wa ta'ala on dandu en o wi ñande neɗɗo dogoyta ben makko ñande o dogoyta yumma makko ñande o dogoyta ɓiɓɓe makko ɓen ñande on tigi dogoyta ɓeeɗo fof sikkuɗen ko honɗum neɗɗo dogiroyta ɓeeɗo fof wallahi ko haqqe hoye maɓɓe koye e jungo ma wona añugol ɓe wona suuɗagol ɓe ko haqqe hoye maɓɓe koye e juuɗe ma ko fii haamo kala maɓɓe waawa hettugol haqqe hum muɗum kun ko ɗum woni ma suuɗude par ce que si a fotti ɗon e ɓiɗɗo ma tawiɗa duwanomo goɗɗum ka aduna ga na fiiɓa ko ɓiɗɗo ma ton accidirangol ala mo kala no hato jini yawgol aljanna ka wonnen ɗo si wi ɗo joni pansam ɓe wi en ndu suudu ɗo huɓɓi yo allah dandu en ko hewtuɗo ka yaasi o anditata fi oya amma pan arano on mo kala ko gerata taw kono hewtinira hoore muɗum ka yaasi hara kañum sumali taw donc si fottoyama ton kadi goto kala wallahi harayne jogii fiyake mapinɗo ɗum e hoore muɗum haray yewtere men nden ɗo hinde lutti buy kono ɓe maaki haray ko ɗo wonɗen wawude daragol en haɓɓitino en ñoggay ha heɓen ko woluɗen e muɗum seeɗa kono ɓay haray koko anduɗen en fof haray tanjiɗin ko happaɗi haray eɗen heddori wowlugol fi sartiji ɗin ɗi lannali si ɗi lanni hiɗen ƴettuno kadi fi ɓure fi tuububuye mo tuubi ko honɗum allahu subhanahu wa ta'ala waɗantamo kono haray ñande goo si allah tawno yi en haray en landitoy to yewtere nden amma hande haray ko ɗo wonɗen wawude daragol aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal